Jotonon dipor kaham haini haite kaisa recruitment sokpaijak kha katal chini notice ni bagui naidi rok o jaga o heading o naidi Northeast Postal Circle Recruitment 2021 Postal Assistant April tongo Postman April tongo MTS total post tongo o jaga 23 post tongo sudu o jaga rimanai chini notice ni bagui simi o jaga job ongkhojak sudu notice circle ni bagui simi naidi o jaga tongo name of organization or company name bongni je company ni bumung eba bongni organization ni bumung hingke kai Northeast Postal Circle hinjago notice ni under ni postal ni je postal o simi obo job ongnai total vacancies tongo oro naidi 23 post tongo kei naidi job rule o tongo job rule or post name postal assistant postman MTS post ni bumung kai tinta postal assistant postman apre MTS eba multitasking staff oro rina thangka hingka kai chini bwswk qualification nangnai hingkai naidi education qualification maidimi pass othoba 10 class pass 12 class pass hingkai no nwng o jaga apply khai mannai hingkai naidi o jaga apply khainani thangkai sabo apply khaiman eba bo state apply khlaiman who can apply sabo apply khlaiman Arunachal Pradesh Assam Manipur Mizoram Nagaland Tripura o 6ta state no o jaga apply khlaimannai tei kubuni state o o jaga apply khlaimanglak last date hingkai bono apply khaina thang last date bwswk 3 tarik 12 March 2021 porjonto nwng bono apply khaimannai khe naidi nwng oro apply khaina thangkha hingka kai bahai ke apply khlainai puya nwng Google website habdi eba Google Chrome phone habdi nwng puya sije www.indiapost.gov.in ni nwng swi aro website o habdi habkha pore aro apply khaijaknai haino apply khaima pore nwng ah jaga o notice ni hinui phainai notice no click khlaiui nwng ah jaga website o habui nwng apply khaimannai hambai jotono no.